Інфармацыйная карціна дня сённяшняга ў рэпартажах нашых корэспандэнтаў. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. З клопатам пра кожную у год беларускай жанчыны на Віцебшчыне рэалізуюць новыя праекты, накіраваныя на падтрымку прадстаўніц прыгожага полу. Інтэлектуальны батл больш за 1000 школьнікаў в обласці прымаюць удзел у трэцім этапе рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах. Рывок да вяршыняў. У Віцебску пачалася барацьба за пуцёўкі ў рэспубліканскі фінал спаборніцтваў па лёгкай атлетыцы. З клопатам пра кожную. У год беларускай жанчыны абласная арганізацыя Беларускага саюза жанчын павялічыць колькасць праектаў, накіраваных на падтрымку прадстаўніц прыгожага полу. Сёння БСЖ ў паўночным рэгіёне аб'ядноўвае каля 20 000 актывістак. Новыя праекты закрануць жанчын розных узростаў, прафесій і статусаў. Маці, якія выхоўваюць асаблівых дзяцей, вопытныя работніцы, прадстаўніцы залатога ўзросту. Галоўная мэта – стварыць усе неабходныя умовы для самарэалізацыі і развіцця. В этот год мы, конечно, в первую очередь ставим своей целью продолжать те начинания, которые были уже заложены на протяжении нескольких лет. То есть есть долгосрочные проекты, которые входят в нашу копилку. Это «У женщин это мир», это волонтерские наши проекты «Повороты судьбы», это зоотерапия. Будем нанизывать и новые проекты. Это такой проект, как «Добрая переменка», которая нацелена на помощь тем мамам, которые воспитывают особенных деток. Это проект «Точка опоры», снова же волонтерский проект, где мы будем оказывать различные виды помощи женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мы очень много будем проводить различных мероприятий, где показывать роль мамы. Сярод новых праектаў абласной арганізацыі Беларускага саюза жанчын клуб прыёмных сем'яў пад бацькоўскім крылом. Яго плануюць урачыста адкрыць у нядзелю 18 студзеня. У Віцебску збяруцца мамы і таты, якія дораць дзецям бязмежную цеплыню сваіх сэрцаў. Нельга забыць. Адзіны урок памяці пра трагедыю ў вёсцы Ола правялі ў школах паўночнага рэгіёна. Зараз такога населенага пункта няма на карце Беларусі, але яго назва, як Хатынь і тысячы іншых знішчаных нацыстамі вёсак, навечна ўпісана ў журботны летапіс Вялікай Адчыннай вайны. Настаўнікі разам са школьнікамі ўзгадалі трагічную гісторыю. Раніцай 14 студзеня 44-го нямецкі карны атрад акружыў вёску. Нацысты заганялі людзей у дамы і гаспадарчыя пабудовы, подрывали и подпаливали, расстреливали из автоматов, спускали собак. Ола – самая великая, спаленная разом с жыхарамі вёска ў Беларуси. По масштабе это 12 хатыняў. Тут спалили и расстреляли амаль 1760 человек, полова из них – дети. Мой дедушка Буевич Вильгельм Викентьевич прошел вместе со своей семьей через 3 концлагеря – Алитус, Дахау, Аугсбург. С заключенными обращались жестко, использовали их на работах, а также для опытов. Но вся семья деда выжила благодаря тому, что отдавали последнее и помогали друг другу. Мои 2 прадедушки участвовали в этих военных действиях. Все, что мне рассказывают, все, что я знаю, это такие ужасы, которые не хочется, чтобы наше поколение и будущее поколение когда-либо пережили. Когда я провожу экскурсии в этом музее, я вижу, что многие дети выходят со слезами на глазах. Они реально переживают те эмоции, которые связаны с подвигом предыдущих поколений. У многих из детей в нашей гимназии воевали их предки, и мы обновляем экспозицию. У нас есть специальный стенд, который посвящен этому. Уроки памяти у Віцебскай гімназіі нумар 3 імя Пушкіна праводзяць у музеі былых малалетніх вязняў нацысцкіх канцлагераў. Экспазіцыю, прысвечаную гадам акупацыі Беларусі падчас Вялікай Адчыннай вайны, тут ствараюць больш за чвэрць стагоддзя. Інтэлектуальны батл, трэці этап рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах, сабраў школьнікаў на крэатыўныя, творчыя, спартыўныя і спаборніцтвы ў майстэрстве. Усяго больш за 1000 хлопцаў і дзяўчат паўночнага рэгіёна спрачаюцца за лідарства па асобных напрамках. Традыцыйна ў гісторыі і грамадазнаўстве, рускай, беларускай і замежных мовах, прыродазнаўчых і дакладных навуках, а таксама па працоўным навучанні і фізічнай культуры. Іспыты ўключаюць тэарэтычныя і практычныя туры. Их проводят на базе школ, колледжев и ВНУ. Участвую я уже, наверное, 4-й год подряд. То есть пока что еще ни одного поражения не было. Пока что каждый раз
призовые места. В основном мне нравится, наверное, работать с железом. Мне очень нравится эта Олимпиада. Я чувствую себя в ней творческим человеком. Я не чувствую границ в этой Олимпиаде. То есть я развиваюсь в том направлении, в котором я хочу развиваться. Это очень увлекательный процесс. То есть можно заниматься рукоделием, можно шить, можно изучать теорию. Готовились к Олимпиаде целый год. Вот, прогоняли практические задания, теоретические. Вот, ну, надеемся на хороший результат, как ребенок покажет себя. У меня раньше были неоднократные победители республиканской олимпиады. Кто-то любит шить, кто-то вязать, кому-то нравится вышивать, потому что рукоделие все-таки, несмотря на наше время, остается востребованным видом. Ну, моя задача, чтобы соединить и вязание, и шитье, и вышивку, и швейную машину, чтобы они все могли сделать. Трэці этап Олімпіяды до конца тыдня праходзіць у Віцебску і гарадку. Для удзельнікаў інтэлектуальных выпрабаванняў падрыхтавалі разнастайную культурную праграму, заняткі па інтарэсах, экскурсіі, спартыўныя мерапрыемствы, наведванне нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа. Падарыць цеплыню і радасць кожнаму дзіцяці. Падчас маштабнай дабрачыннай кампаніі беларускага чырвонага крыжа «Ёлка жаданняў» падарункі атрымалі больш за 2000 хлопчыкаў і дзяўчынак паўночнага рэгіёна, якія апынуліся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Цацкі, сродкі гігіены, канцелярыя, салодкія наборы. Пра мары дзяцей расказалі фотаздымкі, што напярэдадні Новага года ўпрыгожылі ёлкі, размешчаныя ў буйных гандлёвых цэнтрах. Падарункі збіралі на працягу некалькіх тыдняў. Частку з іх паспелі перадаць дзецям непасрэдна да свята. Астатнія чакалі фінальнага акорду марафону добра. У яго правядзенні дапамогу аказалі валанцёры. Студэнты і школьнікі дзяжурылі каля ёлак жаданняў, каб далучыць больш людзей да добрай справы. Среди детей будут будущие строители, архитекторы. Это, можно сказать, то же самое, как и подарок от мамы, от родителей. Построю какой-нибудь дом с друзьями, ну, можно будет какие-то еще постройки сделать. Мне очень нравится помогать людям, потому что у меня у самого есть проблемы со здоровьем. Я понимаю, как приятно, когда о людях заботятся. И я считаю, что каждый как может вносить вклад, так пускай он вносит вклад. Пускай он помогает детям. Эта работа будет продолжаться дальше, потому что она вызывает доброту, милосердие у наших людей. И на следующий год мы думаем, что мы сделаем больше локаций, еще поможем больше детям нашим. У добрай навагодняй кампаніі беларускага чырвонага крыжа жыхары Віцебскай вобласці актыўна ўдзельнічаюць штогод. Сёлета, акрамя дзяцей, падарункі сабралі таксама для людзей сталага ўзросту. Усяго «Ёлка жаданняў» выканала мары амаль 3000 чалавек. З-за рэзкага пахаладання ўсе аб'екты энергасістэмы Віцебскай вобласці пераведзены ў рэжым павышанай гатоўнасці. Узмоцнены кантроль за работай падстанцый і лініямі электраперадач. Падрыхтаваны рэзервовыя крыніцы энергазабеспячэння. Усё, каб падача цяпла спажыўцам была бесперабойнай і не здарылася аварый. Як спраўляюцца з гэтай задачай энергетыкі паўночнага рэгіёна, даведаліся нашы корэспандэнты. В связи с пониженными температурами наружного воздуха и похолоданием выдерживать на Витебской ТЭЦ температурный режим 95 градусов прямого теплоносителя, гидравлический режим 0,85 на 0,25 мегапаскаль. Дыспетчер у рэжыме рэальнага часу кантралюе работу кацельняў і падачу цяпла спажыўцам. На балансе віцебскага прадпрыемства 4 буйныя цеплакрыніцы. Для кожнай з іх зададзены пэўныя параметры. У сувязі з рэзкім пахаладаннем зрабілі папраўкі. Істотна павысілі тэмпературу ў цепласетках. В связи с температурой наружного воздуха минус 15 градусов мы выдерживаем температурный режим по графику, который у нас есть утвержденный, 95 градусов прямого теплоносителя. У нас есть возможность по программному обеспечению видеть вплоть до каждого теплового узла каждого дома, какие параметры теплоносителя доходят. И если поступают жалобы потребителей, мы незамедлительно реагируем и определяем причину несоответствия.
Міні-ЦЭС «Усходняя» забяспечвае цяплом і гарачай вадой трэць спажыўцоў абласнога цэнтра. Усе котлы зараз працуюць у штатным рэжыме. На выпадак моцных маразоў прадугледжаны і рэзервовыя. В работе у нас находится 4 паровых котла и 3 водогрейных котла. Пробовано резервное оборудование станции. В случае необходимости мы можем включить в работу дополнительное оборудование. В настоящий момент удерживаем все параметры. Температура сетевой воды, подаваемой в город, 93 градуса Цельсия. Пакуль магутнасці кацельных абласнога цэнтра загружаны на 60-70%. Гэтага дастаткова, каб забяспечыць камфортную тэмпературу паветра ў жылых дамах, на прадпрыемствах і сацыяльных аб'ектах. На звыклы рэжым работы дзіцячых садоў і школ моцныя маразы не паўплывалі. Праўда, прагулкі на свежым паветры для малых прыйшлося адмяніць. Затое ў пакоях цёпла і утульна. Батарэю грэюць мацней, чым звычайна. Температура в учреждении дошкольного образования соответствует нормам санитарно-эпидемиологическим. Регулярно, ежедневно даже, скажем, она контролируется со стороны руководителей, со стороны воспитателей. В бойлере у нас установлен датчик, который реагирует на уличную температуру и в соответствии с этим регулирует температуру в учреждении образования. На сегодняшний день в связи с установившимися морозами температура в учреждении 22 градуса. Когда было немножко оттепель, то было в соответствии с нормом 19-20. У выпадку ўзмацнення маразоў энергетыкі задзейнічаюць рэзервовае абсталяванне. Падрыхтаваны персанал для работы ў экстрэмальных умовах надвор'я. Сфарміраваны аварыйныя брыгады на выпадак няштатных ситуаций. У нас утвержден тепловой график нагрузки, да, и в зависимости по понижению температуры наружного воздуха этот график выдерживается в полном объеме. Персонал прошел дополнительные тренировки. Кроме этого, мы увеличили количество обходов и осмотров оборудования. Что касается нашего оборудования, которое располагается в городе Витебске, значит, то мы обследовали все наши тепловые пункты по отсутствию утечек, а также доступу к нашим тепловым пунктам, чтобы в случае какой-то нештатной ситуации можно было без каких-либо дополнительных мероприятий устранять все эти последствия. Сёння энергетики працуюць у цесным узаемадзеянні з камунальнымі службамі і ратаўнікамі, вядуць пастаянны маніторынг цеплавых сетак і гатовыя да любых тэмпературных анамалій. Інна Кіріенкова, Яўген Тарбенка, навіны Віцебск. Прокуратура Віцебскай вобласці занепакоена ростам дзіцячага траўматызму. З пачатку студзеня ў паўночным рэгіёне ў выніку катання са снежных гор на санках, тюбінгах і іншых спартыўных снарадах пацярпелі больш за 40 дзяцей. У тым ліку звыш 10 атрымалі цяжкія траўмы, нават пераломы пазваночніка. У сувязі з гэтым прокуроры нагадваюць асноўныя правілы бяспекі. Катацца толькі ў дазволеных месцах, дзе паблізу няма перашкод, дрэў, камянёў, вадаёмаў. Не тармазіць рукамі і нагамі, выкарыстоўваць ахоўную экіпіроўку. Основными причинами данных травм в первую очередь является игнорирование детьми, а особенно их родителями, правил катания на спортивных снарядах, которые используются для этого. Основным спортивным снарядом является тюбинг. Он очень популярен в последнее время, поскольку развивает огромную скорость, но вместе с тем он и очень опасный, поскольку он практически неуправляемый в движении. Он не может держать, в отличие от санок, заданную траекторию, поэтому дети, которые катаются на таких спортивных снарядах, наиболее подвержены опасности. Также недопустимо нарушать правила катания на тюбингах. Запрещено кататься по несколько человек на одноместном тюбинге, связывать их между собой, кататься так называемыми паровозиками, кататься стоя. Прокуроры паўночнага рэгіёна разам з прадстаўнікамі іншых сілавых ведомстваў працягваюць прафілактычную работу. Праводзяць гутаркі ва ўстановах адукацыі і працоўных калектывах. Праваахоўнікі Віцебшчыны выкрылі карупцыянераў у розных сферах дзейнасці. Супрацоўнікі па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі устанавілі факты атрымання хабараў кіраўнікамі рэгіянальных арганізацый. Нячыстымі на руку аказаліся прадстаўнікі сельскагаспадарчага і дзяржаўнага прадпрыемстваў. Установлено, что 48-летний представитель бизнеса в сфере сельского хозяйства принял незаконное вознаграждение в размере более 9 тысяч рублей за решение вопроса об осуществлении закупок и своевременную оплату за поставку кормов для животных. 64-летний главный инженер жилищно-коммунального хозяйства неправомерно обогатился на 4 тысячи рублей за осуществление закупок производственных материалов. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.
Следчымі ўзбуджаны крымінальныя справы. Міністэрства ўнутраных спраў працягвае мэтанакіраваную работу па выяўленні фактаў сістэмнай дзелавой карупцыі. У Віцебскім вучылішчы Алімпійскага рэзерву пачалася барацьба за пуцёўкі ў рэспубліканскі фінал спаборніцтваў па лёгкай атлетыцы. Стартавала спартакіяда дзіцяча-юнацкіх школ паўночнага рэгіёна. Старты сабралі больш за 140 атлетаў. Гэта 15 і 16-гадовыя спартсмены, якія ў будучым плануюць звязаць сваё жыццё з прафесійным спортам. Удзельнікі аспрэчваюць 16 камплектаў узнагарод. У фінал рэспубліканскай спартакіяды выйдуць па 2 мацнейшыя ДЮСШ з гарадоў і райцэнтраў вобласці. Это уже возраст, который летом будет защищать честь нашей области на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь. Это возраст, по которому уже начинает формироваться сборная команда Республики Беларусь. Остались те, кто нацелен на дальнейшее занятие спортом, те, кто нацелен, как я говорил уже летом, попасть в сборную команды Республики Беларусь, либо имеет планы преследовать эту цель и, соответственно, показывать именно высокие результаты, защищать, стремиться к защите чести и достоинства нашей страны на международном уровне. Долго не выступала, и сейчас новые личные результаты. Я прям готова бежать, готова выступать. Специализируюсь на 400-200 метров. 400 метров основная дистанция. Хочу выбежать из минуты, пробежать по личному результату, чтобы все получилось. Сезон начался неплохо, с хорошим результатом начал, почти к своему личнику. Готовлюсь к республике, чтобы прыгнуть за 7 метров. Работал над разбегом и над отталкиванием. А то не получалось ни разбег, нестабильный был, отталкивание тоже слабое было. Сейчас уже все хорошо. Рэспубліканская спартакіяда ДЮСШ па лёгкай атлетыцы ў памяшканні сярод юнакоў і дзяўчат 2009-10 гадоў нараджэння пройдзе ў Гомелі ў сярэдзіне лютага. Спартсмены паўночнага рэгіёна будуць прэтэндаваць на медалі ва ўсіх відах спаборніцкай праграмы. Долучайтеся до наших суполок у сацыяльных сетках и мессенджерах. Подписывайтеся на YouTube-канал телерадиокомпании «Витебск». Тут можно переглядеть любимые программы, поделиться новинами с сябрами и покинуть свои водгуки. На гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага. Убачымся ў эфіры. По информации Витебск-Аблгидромета, у ближайшие сутки по области будет воблачное с прояснениями надворье, переважно без опадков. Ночью и раніцей у особных районах слабый туман. На особных участках дорог гололедица. Ветер паўднёва-ўсходні 2,7 метров за секунду. Температура поветра ночью минус 19, минус 24 месяцами, а по усходней полове у многих районах минус 25, минус 30. Днем минус 13, минус 18. У Витебску будет воблачное с прояснениями надворья без опадков. Ночью и раніцей слабый туман. На особных участках дорог гололедица. Ветер паўднёва-ўсходні 2,7 метров за секунду. Температура поветра ночью минус 25, минус 27, днем минус 15, минус 17.